Keluarga Ama Inagauko tinggal di sebuah desa yang sangat indah. Mereka memiliki sebuah keinginan sama seperti orang tua yang lain. Mereka berkeinginan untuk menikahkan anak lelakinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Magauko, Hana, so na ni wa gu khau ni fatunagu. lau balik. Aja dah. Menoy bo bo no adre. Ba mi romana me ono go kwa de khada hasabu wa. Lau. Tadagu ena data fa khulu ita ta alui khnya ni ha. Si to bali ge ta bali ba au. Ina kau ko. Hana no so kau ba. Balik ba widade. Mane mo de tegara. Le aul ba le mate. Peso tanya soda ji mane famu avo si mane dalu. Le fuli pa mi fagi ba. Ada dua ke si dia ona. Balo ni sabet. Padahal me tanya mo. Pabe do mana ba balo si mane dan. Abu tu dah kus kita kuat. Ba umane bo ida de ku. Na no so wi khada ba hasarada de mo yomo. Hadia bo ida nya ngavale sokuna. He ia bawi. He ia dana a balu ambulala muda dania amagoko si ofana wa bahasara da hadia ta liza tole imane Ina gauko hadia basosi no iro onu khaba bani sodene ma ya da ana bang ma ejindra guina nanoi be khausi mane da ono awan khagu panalo ay abu sada da ko ang rang dai ko koe tenga bergefera tenga bermanu-manu dan ramuta ya itabo isa ita satwa magoko umada da ene barono ta falua ta faatu menoge da lala simu ena aila ita bana boda gusimane ya lau bali lau mangabuli man ko hebi sama mumamu na yaudo sahe umane dadagu lazila tafalua hana yani haba batola bahana itaba tibai berada we ubero ifo mau kau ni dali fusada ni haji tola mana tubalala dani meluda banu fatuna khawa no sozi so fehede nitiditi baba ma so raya badete hosi gide nono ala resile mu fo nono ala resile mu tu berada iwaga di nagabute bana lefa sala khami na so khami ba o masiba le salania da ufatun dali daugo na da ogera era da o do wa ma fai gini ha pano so nye ifaloda sara ida da dame no wa mai ita le mai da doli sama mai na batu khamba ngapa le mana khnya de bali balala bang ma budala makoko mai ita bahisa danya na lumui batara ida bahasara dodo da ba geluhannya na umano anu na sabali lau ba bisa bu idania ani hazinanya tinggi da ba mani ya ko sa ida merasa ya to zangan ida Fakauni nono ada balani ha danya zo kauni ya iya kauni nono zo so berusaha badau berusaha ya hana ma ai kauni nama wa madila ada so ni wa na mau kunia lau soalnya tuh sebatas Setelah mendapat perintah dari ayahnya, Burusa kemudian berlari bergegas memanggil Amadela, saudara laki-laki ayahnya. Beberapa saat kemudian, Amadela pun datang ke rumah Amagauko. Ama Inagauko menjelaskan maksud dan tujuan Amadela dipanggil ke rumah mereka. Amadela diminta sebagai CEO dalam rencana mereka itu. Dengan senang hati, Amadela pun menyanggupinya. Dan ternyata, Amadela sudah terlebih dahulu mengenal keluarga calon pengantin perempuan. Kemudian mereka menyepakati waktu yang baik untuk berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan. Beberapa saat kemudian, Amadela pun pamit
pulang ke rumahnya. Dan tibalah hari yang telah mereka sepakati. Setelah perjalanan yang cukup lama karena hujan yang terus mengguyur desa itu, akhirnya rombongan Ama Ina Gauko tiba di rumah keluarga Ama Ina Zause. Mereka disambut dengan ramah seperti adat istiadat Nias pada umumnya. Setelah diberikan penghargaan berupa nafo, Ama Zause mempertanyakan maksud kedatangan rombongan keluarga Ama Gauko. Keluarga Ama Zause pun menyambut niat itu, walaupun tidak semulus yang dibayangkan ketika berbicara tentang Bewu. Setelah pembicaraan yang cukup ketat, akhirnya tercapai suatu kesepakatan tentang Bewu. Hari, tempat pelaksanaan untuk tunangan dan pernikahan. Kemudian, pihak rombongan Ama Gauko pulang ke desa mereka dengan hati yang gembira. Ama Gauko sudah menanti mereka dengan perasaan yang sangat cemas. Setibanya di rumah, Ina Gauko menyampaikan hasil pembicaraan mereka, dan Ama Gauko pun senang mendengarnya. Mereka sangat bersemangat dalam mempersiapkan diri dan hal-hal yang dibutuhkan untuk pesta itu. Gauko, anak muda yang kuat itu, sangat senang mendengar rencana ini. Demi persiapan acara, dia berencana menjumpai teman-temannya untuk mendapatkan tolo-tolo. Tapi teman-temannya akan membantu dengan satu syarat, mereka harus menari bersama.
pesta pernikahan. Amagapko. Amagapko. Hana daw, ada daw jubali. Nalo, fudong-fudong nang hindi Ay, itasay bali. wag wali si Baka, mga hogo, buwadi ko na buwatano. Tenga mahte yang. Lah, So ni fatulad ko. ano sa bakit wala na faguan? Hala, bola na mamado. So na fagu may ba pula fagugu. Lah, han hadaya. So ni fatulad ko. Yay raw no ate. Sa usa, maunugaw ko. Lah, May obi ba no, fawowodo kera. lah. Para may pamamaiki ko ba, hula no, alang-lang mana kada sa usa. So sinuro tayo suda. No, mara mana. Lah, O pati hatid ako tani ba ni? Labar may sitola sa tuwafa na magaw ko. lah. Lamane, naalang uwanuman na si Boho-Boho, lay araki. Lay ako, hati da iyahuwa ka. Balamane ay mo si mo dao. Ada mo sa kao, to mane ay, kausa, may ita ka ni nawi na, ka bulugay. May ita, follow mo, hada mo kamari, mamuduan mo mana, Bayaw kita sa mga. Kuha sa. Asa mo fatuna mo? Ako sa tagwa niya. Ano fatuna mo? Halo dalam. Meno mo ka. Ba imane kada inang buhay. Dai nagaw ko. Daro na lawa no mo tuge no badalu ba no mo tuge no bahawa. No sozi to bali hop baboto no ade sakusa. Tenga fakha ba mulua dodo. Tenga ani. Hadia ida he no mo tuge hop. No belua de lagi modao inagaw ko masoda bada. Ya, iya. Ko ade. Bahu kularaga. Sudududa. Balamane no mo belua to lagi. Ah. Berada Mama tu hubu khawahi. Ada budania hau gurwangi rai. Nano irugi wa farawa matonga limarawa da bina amanoko. Pasoga moda. So hukumia da. Taohe rauno ade. Manara kha namania inania. Mai taoromao. Hop lo balangi. Hop sino mutuge baboto. Hop sino so. Ada dania ta ada kera hop. Kala ada irono ada sokafu murbanidan. Sokafu murbanamu. Ina tola hop amagako. Dabina ade ina ihaigo inoto. Ina ihaigo. Ina tola tatema hop lang. Si mana benda? Bala. Usitu. No situ bali lala ni toro. Bakada ba laraga. Paina apa tu dan yang pada dunia. Wadaa jifofona. Bosi pada dunia. Bosi si Sarah. Iya dong, bangun rumah betona foto iya sama rumah. Bamela wakho da begini tere mobil luar lagi pada fasana kan. Bisa begini kau kini. Tengah si mai manur mana, so gemu tabak hamada. Ba, nak kemudian dia yang kiragai. Tahu betul ke? Bahwa badan dia kau ni akal bakal asogo. Fefni wada. Ya iya da ono ida. Wafana mi banu. Amigo foto logo sumange. Fakir wania bodao na ko. Sara ali sofeta dua alisi. Nono bari. Ono bari. Lari no bari.
iya. Bala BE dan hosi bamo. Padahal nyo hibi. Roro mo nagako? Bro. Ay fadao na afo inag. Si wafona ta huku ko taba tanunihan. Fatua lo feta ita, fatua lo tawan wa ota, batabe huwa ni fotoi afo. Huku si wafona. Afo ni bu, afo bapola. Hadana fo bapola ba inag. Pameno temu ano de banolo faonya faonya polanya meke. No, ale. Ba kayo polan tao ibi na inania. Bayro. Ya iya mangada idana so kafu idana so tawando. Bawote na kadagada mazahusi na zahusi. Nalo akampil. Banalo fatiba badodora. Bakala TV idana. Faiwan dia bertahun na gauko. 5 rupiah fir. Tapi siwa. Atur tabali siwa. Laula. Aku jadi tanya kalau kata masa usuli wa manu. Wa khania. Ebi selalu si bumbu khada bahada balarak. Bio heda. Baba mo fa mama ami ko tanya. So kita mau orang. La foel. Man. Man si tua. Oh, susi kena sendal foel man si fa benar aku. Anaknya tahu kali. Pasti tahu. Komara tahu. Mata sorry. Kamu tuh. Apa namanya satu ya bahasa. Hagu mengubah balik. Hagu mamene. Bazino to. Na umusalah. Bazino to. Tahu wah udah tanya masih mana mending wah baru ya roko hana suni sudah baru si tobali tada sebangan bukan misraya ba kena amau macua hamma ba mau ya de ba hale hale itu mana baru dah orang mana ya sada au ni mama tu au ni mana nuru bejo son ni dona gau ya ba sukun ba di famani tengah berpandai wingle kami hoga bongi bata patuhari si sana ama gusa bata ngomong ka bongi la tolo ma ifu ba muguna karaga bawa bisa ya bersuku ya nak Ngaya kita balik kosi. Oi fangaruli tahu ya. Oi mana ya iya mo tahu. Ya tira palibea wa sinotranya. warau taha dah baik So kita udah so. enak kok sofu yang subarasi Ah, isu ni ya lah. tahu Sausu. Si maneta anu fauma. Nasugi bakabakao. Masugi regiro si maifu ba. Limu dali dali mafilo. Para sono ko ba bibili da daw khoma. Nalo gisa ba lo fasal sa haku ama. Lawina. Nah, baisa bo. Berarti soya baka-bakanya ama roko. labatar widania ko na mau ama balagaw ti sana no wa khnya me ka bom no tado khnya no pamina si matu bawa khnya dania yo amat ba itu hal no pamina bawa khnya dania hanya di tobali lala mo moda boli no pamina ama yau samita lau ama si mana dah takawa lui ba damu itu ba kita dapat tak la Ba tamane bo iya mabo. la Meno tafatenge rauno ba hebisa gino to idani sofu khomwa. Habara mo itaga raya ko da kada masawa. situ itu tamane baru ngehona mi ufana mi raya ba mi fahedi khna madel mi ai ibada ba ni hana ba mi sifauta no bo ono dan fusuka
Binyato si Kaloban eh. Abo ginadara si Raya tani. Balo, baru bisa membalik hukum dah. Si mai ira fefu no dari fusa te baila mai ira. Si mana mege meku badalo balo ba ahori mo meno no dari fusa. Basi mana tidak? Ay, oya mano isay kumati. Balo hukum dah madoko. Balo hukum dah rangaruhu. Ina sono no dari fusa. Patuloy. Mai tabini-bini ada berame balo hukum bata fatora ko bata kau ni dari fusa. Wala balik, isa bang maami. Bala bata maneme. Wala ka dala ka no da bursa. Bursa! Bada! Bursa! Hana ma, sofu kaninaw daniya. Hadiya. Mufano tagaaw miraya. Lau. Babarodaono hanihazi moy abo tagaaw. Baakayo bakaw inaw daniya aniha zimoy. Ono dali fuse? Lau ama lau. Masok kenda we? Lau. Asimana mufano to bakabu we? Lau. Now. Setelah mendengarkan cerita dari Ina Gauko, Ama Gauko sangat senang. Ia sangat bahagia. Kemudian Ama Gauko menyarankan agar seluruh keluarga, khususnya Gauko dan Zause, untuk pergi berkunjung ke rumah Ama Ina Zause dengan maksud menyampaikan kabar bahagia itu dan memohon didoakan agar kandungannya sehat hingga waktu persalinan tiba. Yahomu ga. Yahomu ga. Pagami ayo mo. Lau. Paung sudah de maga. Menufanu kaita. Mamay-manay sa zaus sa ba rebongida naman. Nang may tagada ko dabadabali. Ada sa mo tatrakaada. Wala tayo lagi na mo fuka draw no. Atula baba no fuga ina za usa duhu mo fakafaka baba numa bala ono adre no wo iso zinto bali ho baboto ba khada bala raga buga ina za usa mana no wo ibaraga
Amina ya ta agi no tu are me nama ohe kami. Meno mutuge hom babuto. Sinor. Muista. Na me funa na mane manguruma beto. Meno imo melu ada lageo. Adroba. Ma ohe badada no ade. Mami bolo kada demi. Essa usu. Ezogo lá na fono berdinao. Iya, Emang. Eu não gosto. Eu só me quero dar essa manga, não me quero go. Ya, lah, biar baca cemesan. Lá, isa bukan. Bolo de mila, sakit ba mazak. Kau khani abai sa bawa de pano boi alang mana de. Malang baka mau mo sudah de mau mamacu mo. Mau mo sudah de magay mau mo sino falu ka daw mo. Naman na fa mo sudah de dadaga. Ma isabi ka mazauso. Mani mo ragada na ko. O baka ada inter mo ba daw? Ragada no na megin na be bulan nafu ba. So gini ragada lawa dara megilan ni ay tuara fangador na megi ragada de siray mo to pa. May sa kasulu so te mali ragada ba? Tamane baka. Dusu bay tanong mabihiti mo. Bangun na simi ya kamanahiyan. Ba tamane me uwa megi. No mobelu ada lagi. Ba otara ho dinya ke babataan. Otara, kada bataan. Masui lawaya no tuke no ba dalu bahawa. Ba tamane ka. Beto hari ani mami angaru si rono adri. Aduh. Ba mamani umuso dodota. Balo ko halo sino mumumuf. Ya iya dah, tak balehuku. No go halo sino toto elu la laulo na sa kami fona. Bada taila kama. Wa to haremi adri. Oro makota abo to bulu bada dota. Irono adri. Aduh. Oh no sanu ke badalu bahawa. Dengan disara basinga pada ka. Dengan disara basinga lawan. Yang saya halo sinon mandu. Afure betelamu ya tumadano. Balabane no irong bandu banu ile na talifus. Iya. Bahisa ka. Mege mewa ena eho no badan bahawa. Ba tamane ka. Lo tanya Fatima kuma da ko sono. Metro mano. Na fo berzabi ko no ada mege muro itu. Bahegoi dada sama ngagremi meke kan. Te ufagi telasnya si meke mengadri morbano mo ihadri. Atul. Nalu tasara dada tahu ya tuh Ya tu bada. bataan. Ba mamaneka kulo udah meke bumana dagu ya de fanga trauli ko kan. Balik. Lo salahnya tahu ka malah. Ba ya iya ka asino no meke. Bewa ena eho no badan bahawa. Ena ifahomo soaya. Ena bi hawa mainut. Aduh. Ena sumela. Tola tu budanya bagi nutuni. Ba mamaneka. Ena nalitor to duma. Lawo badal ka. So lau masih maneta. Atul. Malau ya suya kemudrau. Ya na ka. Lamane ya benda lawa. Ono kwabisi of alis. Mana lao ya ba kana. Lamane takwalisi wa no modal ka. Ya tulo. Ma masih nalo ya ba gaurvir. Malamane lima rofia fir no dako. Ba nabi mane atau dan ya le Fatima le asal
soleh ka de tra ka ag. Le fati badau. Ba mani le matalisi magada si sapu. Situ usa padu tidak bubano satu sarara bi ono salawa ano sarara bi ono. Ba Irena si maneta uka. Yo dan ada betul satu ayah satu dengan nila aku, itu satu dengan mama. Ba dali ku baka. Ba tamane ba ina kaina sauso. No maga. Fehe de gan mama sauso. Ba no mo bakhala iya badude. Hana. Baramino lala si mama. Ya iya ka. Tebai tabu ita bada. Nalata turu da ono kaina sauso. We amoi mangaru ade. Bahula natenga fangobalu satulo megedrauno. Hula tenga ni huga zato. Babara me noni huga zato, noni huga banua. Vamalua mege hugo ade. Adra babala zeufana. Ba. Hebo ina no abu abu. Bamabu a ibo mo mare amui mangaru si ono ade. Meda ada nia. Na itolo so aya. Ono fangali berzis, ono fangali bukamono. Adrewa wanota ofena khema omuso de gaina zause. Adrewa ono ofena khema omuso de yawago. Hana da ono he bale so ine buligere. Adrewa kumoi gaina zause ba. Nalo fatiba khemidani ba yami mana. Eza gina tadania mi beni dan sukafu patamu. Balau baga. Tamane lo i tatabadua mai dan sa fusiwa. Dan yang tatohu gula halunod. Malam Bali balik. fatiba kumi. Malam kami fikir mi kaya mo mi kadagai ma kolo kada demi ka. Lada awa. Asidu wa sa fusi. Lau ba hewo idan leba dugai na sauso ba hewo igai lebo ba meno ya sara de da ba mata sama ke balau bale meno i ga ma sauso meno mai i abol raga meno mabadu di dano ari ba hewi sabi megeno nalo fatiba khami ba rame dan suka barono ari Buro, manay relu, bago ikaga balala. Sauso, eso ami badae, ano ko? Halo ni Dano. La femida es Rama. Beto. Ya. No dadong. Pana hada sinangyan fa ima barono ba. Ni me kara behede, soga monita babasit. Soga monita babasit. Balau baka. Fatwa lu tahalu bagada si sabu ma. Ba so mena mene mabatrono adre. Ah, Nanti udah bakal fati. kaag. Fati. He ironogu. Onogaw ko ba he go isang sabaras. Si manedano ku. Lawa baka madolo sa tuwa. Oh ya. Gamonita babasito. Oh ya gamonita babaki. Boy tutoy za kami. Hiza nogu. Padang nidana so ami atri. Ba ena mi angina noi ami. Ena mi amoni ami. He ba ve hede. Medro mana fef balala halu. Tara kau gono kau. Ma hadia hala halu barda. Ma amoni usai rau. Mama mana rau. Mama molo. Ma fafu. Enogu. Enaiga u. Boy wa barda. Babai gunung. Gurif. Baru tobali mana kita yang tabi batrau. Naso guna na takawi na sa uso. Beko sa uso barasi adrikot. Balau bali sa usawarasi. Ebo daw ko atin ugo. Badalo ni Dano so.
Bawa ya saya gamonita babadaw no gue. Yo taray bawa ya moji. Odi basi ano, kita basi fituan no kuna wawas at kafona. Kena burmidan. Bawa ya saya dengan monita badan na boro nasa. Bala mi maho na kuno gue tanya ninaw tanya kay toto ke mo mai kaya tanya kay toto ke banono ada baguma. Bala bale. Ba minoi mi be mene ba idano le kama susu. Rahono de ramosa na le mite idano. Bala ba hey na sa uso Hadiah dah bali. te voi ezo so sa bole se kiare bebe vanga de se sabu abi ba tau te feta tani Ay no ko ada masa uso. Kalau yang ko sai mena bali ba halo mo. Ba me sorang ko ba te yang ko mano. bala ba na no se oro lima ba ina sa uso Ya ibu daw li ci foto do ita ba daw. mas la manga do it Hey yo malo malangima ma da so go lu bondo rogo ya aga ire keto la si oru dura ka banaya ya so aya dono madre sino fa bebe baluo ngalo silalo ire ke so aya no fa go ira no motu ge ya no barao no motu ge ia no padan pamada ko so aya fa ho drone bihaga bawa ba inut ena sumela bagi noto dan yang diteheke ena fahol fefu tabi manuma tiba fefu ngavaluhu heba zatua medwa wanogoi patrau dao dia drama kham babai sabe baso masin raga ya alua ia iba so masin ya tu No balik te ya ba uso. Te fida na drono. malah ya mi ronogu utefe ami dana so kafukafu moroi banidan idana so kafukafu moroi banaku ya to bali ami teua ya to bali ami tanu ya hana zito sai bahalama ya hana zito rei babanu ya hula nene banasi ya hula drefi badanu Mia yang muasarada demi yang murorogo ami bayai bewa wale kemina sa lo walah yani Ba ma so hagel ka. bae ono ko tibo ya ba Nah, ani dai no. kehesa ya Di dan. Lo. Ano na sini ako bali bi kana mau. Iya dah. bahasa ogel lebih beno Saudara. yang to ami lo walah Ba kamane boy ga maza uso bahe ga guda za uso. Mi be ezito bali ho so hibarono ate. Ya, E wai na no fo abot. Manogi tatoro lala barono ate. Lo sa eda nesto bali ta. ya Ba minoy manerelu boy ga ina za uso ba madru mina o. Da mafadai ga hema. Bong ibu sa iraga dan balanga. Bermenu ay hulu ufay bisa ita. Lama ulah si manang bolo-bolo kita demi ke mae. Balau bagaan. So beda niya masya sa fusi badao. Na eso tanda mo lupa si ami balala ba. Miyo kuna Bala ba so no man no badas to ay ba. Bolo kami demi kay. Ba. O bela na mo sa giso. Hala daw mo ko. Patay na. ya ino Lo. Ba sawagol. Ba lo katahaga mo. Alam bagaan. Ba burmi no sa ay kumo. Ba mara si raga tani. Lo solo Alam ba bagaan bagaan. Paano fanag? Balang. Yao. Yao. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang anak di tengah keluarga itu. Kelahiran anak ini sangat berpengaruh bagi keluarga mereka. Mereka sangat bahagia. Sukacita mereka berlipat ganda.
Hari demi hari berlalu, si bayi yang mungil telah bertumbuh. Orang tuanya berniat ingin memberikan nama bayi tersebut. Sesuai dengan adat Nias, pemberian nama bayi harus dibawa di dalam doa, dan umumnya harus diketahui keluarga besar, sanak saudara, dan handai tolan. Sampai jumpa di Yahoo Nias Festival 2020.